belo si mata na to himay so ni galung na. Tapi pada ongkana bata pa galung makok ko. Papadali na di talo naon wala na galung ng tapi padangkang ita sugi. Pwede wis magalopak manci padangkang man si sini jendaga. Magas ko si ba. Kalau kemacul berapa ngaji, Mak? Mbak saya bermakar kak jenis lo kan bola pangaji macule. Padi na puji ko pangaji tu, jampe ni tu sebenarnya cecil ada kak. Na makar ko na puji ko jen mulok ka krodo. Ini tamu tu yang cecil pangaji, payangan puji metoka pangaji. Saya di luar cicata. Mbak saya berdacok pang kelina sekak macica. Di memang gapung pun anak. Mama tiket tu. Cica anak kero. Pang mana ko bilang anak. Karo anu pangaji panggaro na dito ini 10 pumbek ajiro. Haji bawa bersih baru pana tapi ya buku bolan mama satu kanto he. Jom ada ditunu-tunu we. Satu kairo haji ro. Waktu jemun na. Aduh, tu nyemet tu pangaji mesti jasi, Pak. Mak aku metu ala de siriatina. Pang belum meruak fisikku ya. Pak angka pita-pita sih ku dia wah he. Mah bosi-bosi tengah di pita-pita di watakal ku. Di matuek ku yuk haji somparus metu ko sewa di salong. Untuk penampilanmu bawa letter untuk perawatan beda-bedamu. Ya haji sompar di matu gamlet ka. Bukan mesu mata ku ini lek sekak metu di saliwan no ces kam setu tu ke tampe-tampe ku di tengah megelo. Uang dari sini penampilan. Biru mbak ya anu sih. Kisi rohani kru ya caca tu ngakak sedin wek loka kru. Sang sendin lo kru macawe ni si minggu he. Dia mesti sedule pecu kru. Tapi pedong kana bawa dia gaga melemer kak sayang aku stampe ku dia gaga. Pak pita-pita. Itu bisa enggak biasa. Saya bakrotol. Awi geroi luak les mapa cerita kaya geroi di tengah pungapung ni pak tata lu tu kue. Pang. Penonton ni coba di meto kawin nana tu ama pakai geroi kena di tengah bisa tu tapi dia urusui. Yang penting pita. Kada tak belai siti. Bang Haji. Kecek Bang Haji. Angkel opi daki. Tadi Kak. Saya masih mulok ke mai. Ini tu sekut mutu makmu he. Ya sim tu nanu. Jen macam he lo kalau ke belapa siti mana. Deh Bang Haji. Angkel opi daki. Cerita kita yang remaku. Ay nanya mana ke rota. Muka dan remak Tenyewe Bang Haji sampai makan jama aku mau cica. Ni mewe makmu tu seba. Memang luak metu irina dia cengi makre geroko nurus. Nemu penampil aku agak nurus mana makmu tu luak seriat pak dia nulal ni kasi dia nulis aja sompah. Pak pita. Lo kan mai gosip sebab namai. Ayo Kak Bang Haji. Lo kan gati seba ni. Lepaki. Tapi gimana ke panas cuy seba. Aku macam magosip kan pada tu kasih metu makna. Oh seba purno mengaji. Deh Bang Haji. Lo kan mengaji nak he. Ini calas ku metu mak lo kan mengaji jemat cuy. Lo kan gati mengaji jen macet mak. Mengaji. Lo kan jenis. Mak cuy panggil. Masih itu letuk semua tu harus letuk nana ayah. Kamu ke Siti. Oh Siti teh ko Siti. Bang Haji engkau makahe. Mana bikin kah? Nenek pusat aja ki. Ini dong. Taja kak situ pang waja situ. Pai keluar tu pak balik timu mu ketuna. Nah, gusit Bang Haji nasi kita pabeleng. Nenden remang pememang utaja ki. Caturi anak ki pur kalir mana daging. Nih ku Siti. Di gapung manci tahu. Ya metu ka ko rohane mu cerita rohane metu ka ko ya mo ce di gapung pung ko Deh Bang Haji. Pagi nak he. Ya perle. Guru-guru Perle. Amu sorongangi. Sero-serongan itu kena tuduh pedas manis. Mangkalitan. Pak Tata be di Jepu. Nah. Jago lah pelakat nak he. Pak minut teh. Dia kalau pesen teh tu. Itu udah Bang Haji. Itu kakak dari aku. Kenapa nak? Lah teh. Buka pak dalam bangke. Panggung pak ditinggal kong ke dibulai. Suruh-suruh itu untuk tulo ata.
2 batu minta bawa ya. Kapan perlu ya? Jadi ini ya baju keleteng. Welek lagi pangaji. Capung beteku. Kuya tay muna ano na siti ko to kopi na aga. Paya kopi na matoto. Kopi dia tuh gaga pangaji pai diku de gaga perino kopi. Ano siti be he? Ede tengah hagapon kay katudo ta kopi mo tetemo. Pangwat putay na. Pangwat. Kowe putih pangaji atu cadang timuta. Ipak juru batu muta ketudung ino nih. Kasrak pambe iko siti kong kumpuna sembrato de bidaka. Betul kita ngetak wae na. Ini ya matomi lak jadi jiko. Selu tuan siapa na siti he. Baru tuh sedang deh. Pangaji mak kita tuh sih nih pak daripada hemo kita tergaris setuju aki capu toni sen pale seku. Pangaji lu akatong. Iya makita tuh ke siti. Tapi ay telu puluh menit itaki ko ya setengah so mitaka lumako. No kono pangaji na ba nang si tahu kung sino. Tiga ni ruise bambe puan. Kana kapatan minggu dia na lo ke mengaji na ero do. Ko dito nga dilalung dia na lo ke mengaji puan. Pasemendera tega ni dia bacaku. Desa na sa di ano tirkar silu di. Wei seba. Aku dah mau kena selekat makku ke tu na selekat makku ke tu. Madam lo kena mengaji gati seba. Wei yai seba ambil kena tu 2 minggu dia lo ke mengaji kona. Pasemendera mak kedeka tega ni bacaku desa na tirkar silu. Tanya makin na wala kamakku. Wei seba. Jadi nak keke sujangan mak mu nak jadi magan di balik mak mesti nak tu dia nak lo ke mengaji ndok. Wei perpelen aja mau sujangan mak mu nak. Pasemendera memang tetenya gitu. Mak kedeka bacaku desa na tirkar silu. Wih si mandrase tu mak nuna he. Jadi di rumah sakit lemo mutiwi. Juga tini balik di rumah sakit nak pangaji sampai juga. Ya anu pasti timu gana. Bebas seminder pak. Udah dipelakan dia tengen sebut mana bicirata. Ma pakai pas seminder heta. He. Makutan kadang rumah kedeka bacaku lesok nani tilkar sulu. Wih si bambe he. Mana kemuasannya justru nanti lo harus dulu baca mu nak. Tapi saya kulu baca mu. Mama celo kena majene gati seba. Wah yai seba bambe he. Itu pesedin lo kena gati majene tak aku mengaji. Balu kalau ke di daru Mana majene he. Ada. Nah piknis sang den rempu pak ke ruang wajah kan. Wih. Pang aja. Hele sok nak ni ko sudah ko tu ya lo mita ko fa lo mi manu mu ko tu. Tu dan fa ya lo mita ko masuk ibi ko lo mita ko dia asa. Mana pada cengin tan pak ini dia tu di silo bali jar di jar. Pak ngaji. Jadi tarik dua lo ko masih. Pada cengin wala ka lepas yo gemak ku pak ngaji he. Bau gemak ku pak ngaji. Bau. Betul ni. Itu sih bulan rohani. Mondro tuh di tak ketik bakar lalu mondro. Cipolo-polo pak aku apa kerbolaner na. Itu nang le tipu Iya gini sentang aja. Mapa mulai ring copok ring remana. Remana. Oi pangaji. Baning remana memang pak doi mana doi ban pakai malero do. Jadi peta-peta cedek-cedek ku di sini tuh iya roh sih di lerun main kalau di gak kenal di sini aja doi ban. Sina bawa pangaji mindra togare ero dia kan purwaja seseru tukana. Tukana Itu pangaji yang kata.